Geneng. Ha, ha. Ha. Harimau. Cak harimau, punya nama-nama binatang lain. Dah cok dicakap ha, ha. Nama-nama hari. Lain. Ha, wi ha. Engok. Inisialnya ha. KPK selek Heri. Hasan. Dah cok dicakap Laku juga iso man digendong. Ai. Sangun mana ni kunci? Mak jadi ki make bahasa istilah. Hai ki opo? Honda. Engok Honda. Oh, motor. Nah. Perak nyilih. Cak nyili. Laku kudu kepiye ki lu man? Ni kunjuk asli mak jadi do ki agak makai. Maksudnya orang nyilih motor kok. Lain menepai lain menepai. Ni ku janjikan zamannya. Engok pai. Janji oh. Sesak. Ikut hutang. Engok muat. Niku ki make bahasa basinya mak jadi muat dalam niku nasa harus to the point. Janjimu motor nambikan lagi 450.000, masih kurang 50.000. Niku kan ngeni 4,5. Oh, janji kuwi. Nah, mun nang sok-sok anak ecak-ecakan. Mangsa ke kowe rak nyilih motor. Sok-sok lupa anu rekmu. Apa kado nak kado? Sesuai janjimu nyambi di jasa. Isi proses, man. Apa sisi proses? Arisane. Ya, cak lagi proses mak mansa kado niku. Yo urung lah, man. Hamu pastinya si mansa. Ya apa lah? Iya ya. Ya aslinya emang urung mulai, man. Hamu nambi man, ya pasti mansa pertama. Engok maniku. Ya cak makung nguli apa? Api masalahnya cak niku makung mansa. Urung mulai anggota nih, man. Anggota api? Anggota sing rambo arisan. Kenapa? Anggota arisan apa maksudnya? Ya anggotanya urung neng kurakut tuh sing. Astagfirullahaladzim. Jadi niku ngejanji ke pang beneman searisan sa? Lagi agak nyanyi pai kodo. Oh, urung mulai anggota nih, man. Apa kenyang mau kita anak. Tapi ngampura cuman yo. Niku yo ngeni kucingmu yo, ngeni kucingmu kanian bu kena utang 50.000 masa bayar maniku.